Waarheen beweeg vleispryse van hier af? In hierdie week se Netbank vleisprysoorsigg kyk ons na die seisonale tendense en wat dit vir beeskaap, bok, varke en hoenderpryse in die tweede helfte van 2026 kan beteken. Die Netbank vleisprysoorsigg word met trots aan jou gebring deur Netbank, Standard Bank en John Deere. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het die afgelope week sywaarts gebly en staan dit nou op R45.20, terwyl die top 40% gemiddelde prys gestyg het na R47.78 met die top 10% se prys ook hoër op R51.11 per kilogram. Provinsiaal het die Vrystaat se prys dan ingekom op R46.97, die Oos-Kaap op R42.87 en die Noordwes rondom R45.88. As ons na die seisonale bewegings gaan kyk vir kalfpryse, dan moet dit tradisioneel sy laagtepunt elke jaar rondom Junie bereik en dan styg soos ons na die einde van die jaar beweeg. Hierdie jaar was egter bietjie anders, met pryse wat nie noodwendig gedaal het tydens die speentydperk van Mei en Junie maand nie. In die vorige jare wat dit dan ook gebeur het, het pryse dan sywaarts gebly tot en met die einde van die jaar of oor die tweede helfte van die jaar en nie noodwendig nog opwaarts beweeg nie. So daar kan ons sien dat pryse hierdie vlakke nou vir eers handhaaf vir die volgende paar maande en dan hier Desember of November maand dalk weer bietjie styg. Die nasionale A23 slagprys of superspryse het laasweek dan weer gestyg en staan tans op R67.67 per kilogram met die C-graadpryse afwaarts na R57. Hier dui seisonale tendense ook vir ons aan dat pryse nog moet styg vanaf Junie tot Desember elke jaar, maar kan hierdie styging dan ook beperk word deur laer vraag en kan ons dalk ook eerder sywaartse pryse van hier af vorentoe sien. Die gemiddelde stoorlamprys styg met so 1% na R56.98 per kilogram laasweek, weens laer aanbod as ook beter vraag. Die Vrystaat se prys verhandel nou op R60.99, die Noord-Kaap op R48.77, die Oos-Kaap op R57.72 en die Wes-Kaap op R53.75. Swaarder slaglammers wat dan meer as 32 kg weeg, staan nou op R55.03 per kilogram. Seisonale tendense toon dat stoorlammers van April tot Julie gewoonlik in 'n stygende tendens moet wees en dan 'n hoogtepunt elke jaar rondom Julie bereik. In droër jare sien ons dat pryse dan sywaarts tot en met die einde van die jaar beweeg, maar oor die afgelope 6 jaar wat dan bietjie natter toestande gehad het stoorlammers van Augustus tot Desember redelik skerp gedaal. Ek dink dis dat ons van Augustus af weer baie druk op stoorlampryse kan sien. Die A23 slagprys daal na R107.20 met die C23 prys op R76.50 per kilogram. Hierdie pryse behoort dan min of meer dieselfde tendens as stoorlammers te volg en moontlik te begin daal vanaf Augustus tot en met die einde van die jaar. Die gemiddelde wolprys in Australië het die 2026-27 seisoen dan op 'n laer noot afgeskop en daal hierdie pryse na $19.04 Australiese dollar per kilogram. Fyner wol en dan veral baie laer pryse behaal, terwyl sterker wol steeds in goeie aanvraag was. Daar was ook meer aanbod op hulle veilinge wat maar grootliks hierdie pryse dan afgedruk het. Bokpryse het so bietjie teruggeval, maar behoort hoog te bly tot ongeveer Augustus maand. Die afgelope week het grootbokpryse dan gedaal na R43.53, kleinbokke daal na R66.21, mediumbokke styg na R61.64 met bokoeipryse laer op R52.42 per kilogram. Dit lyk asof die hoendermark ook gestabiliseer het en dat vraag dalk nou kan verbeter na die onluste en die optogte wat ons laasweek gehad het. Die gevriesde ex-abattoir hoenderprys styg na R32.71, varspryse daal na R38.63 met die IQF-pryse nou op R35.32. As ons hier ook na die seisonale tendense gaan kyk, dui dit daarop dat hoenderpryse kan stabiliseer in Julie en Augustus maand rondom hierdie vlakke en kan weer begin verbeter vanaf September en dan styg tot in Desember soos vraag ook dan gewoonlik beter raak.
In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys gebly op R23,75 per dosyn, terwyl ongegradeerde eiers op R17,63 per dosyn verhandel het. Varkpryse het onder geweldige druk gekom laasweek met die nuutste spekvarkprys 3% laer op R30,50, terwyl vleisvarkpryse 6% daal na R32,17. Worsvarkpryse het dan met ongeveer 1% teruggesak na R25,14 per kilogram. Seisonale tendense toon hier dat varkpryse alreeds van Julie en Augustus bietjie kan verbeter, maar dat volgehou stygings moontlik eers van September kan inskop en dan kan ons goeie pryse van September tot Desember verwag. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernpryse dan so bietjie gestyg na R4,150 per ton, graad 2 lucern op R3,800 en prima binnelandse lucern op R4,600 per ton. Choppryse het wel gedaal na ongeveer R2,750 per ton laasweek. Van die meele is wel nog nie op volle kapasiteit nie, met vraag na mieliemeel in Gauteng en die Oos-Kaapstreke nog nie ten volle herstel na die optogte van laasweek nie. Vrystaat se vraag het egter baie vinnig genormaliseer. So chopproduksie is nog nie waar dit moet wees nie en as meelenaars nou weer nader aan kapasiteit gaan begin maal, kan die aanbod van chop ook begin optel en dit dus choppryse aftrek. Om op te som, speenkalf en beespryse kan eerder vir ruk sywaarts beweeg terwyl stoorlampryse vanaf Augustus onder groter druk moontlik kan kom. Hoender- en varkpryse behoort geleidelik nou te herstel na mate vraag behoort te verbeter en in die voermark kan groter chop aanbod pryse later verder onder druk plaas. Die fokus bly dus op vraagherstel, seisonale aanbod en hoe vinnig die mark na die onlangse ontwrigtings kan normaliseer. John Deere Financial verstaan dat elke seisoen unieke eise aan jou kontantvloei stel. Daarom bied hulle finansiering wat jou help om nou in die regte toerusting te belê sonder onmiddellike druk op jou kontantvloei. Eerste betaling eers in 2028 deur slegs 4 jaarlikse betalings te maak oor 5 jaar, BTW terugbetaal na 4 maande. Deposito volgens kredietaanvaarding. Dis die ideale tyd om jou boerdery met die krag en akkuraatheid van John Deere 9R toe te rus. Aanbod geldig tot 31 Augustus 2026. Hierdie week se Netbank vleisprysoorsigg word met trots aan jou gebring deur Nedbank, Standard Bank en John Deere. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons sien mekaar weer volgende week.